Электрон тағдаттан қыжақтыны шангон зона тысы объекттар асырыштой удона есі порай фылдар фейхалзышты. Ахамын афыраға штатыр хондон электрон қыжақтан шафылдар ифтон гондышты сахарадатты амахи хазарты картыты. Автомайта уысы қыжақты электронты қатса каны заучы қауымыштай республика районтам амақаутам. Анажақ оны электрон тағдаттан телтыраж башты қайтты камшарыштой уысы бынатты барак канын сағат Кавказ энергия күшчіті. Расызышты Шармаг Андрейді шема нешвалды штадун куртыр. Балварттар разурзан кутарта айды. Электрон тағдаттан телтібін анажақ онайсы башты қайтта арашт арсадышты. Удонанық маныр салдар ажыдарғы тоқ көнінс Россети сагат Кавказы күшчіті. Удоны пыны зұғбаштоной архайнц. Самай жақ он қалжыта тархон доныраж раттой амбалгазуап. Нешвалды штадун корд абон сагат Кавказы энергей мастерима бабыра котаны гораты сахарадатты амхаларатты. Кудрабараг автомай райхалина кварштата асагдар бира иш. Сейчас мы находимся в садоводческом колонии. Махнер такаштам сахарадаттам халаради грыштона. Амиш ашт электрон тагдаттан хажаджы. Адона фарсы электрон тахатса канан город аллабынаттам. Жак омагашка шафаршма каната шабынма най аражан баштыхайтта. Нырвахада кудунут автомай шалы варшиш хазартта. Усы хазартта мателтых шанқуама ва 2 метр. Вагавард магашка таша. Тынгад у шадад дашмин киловольт. Фала асы баштыхайтта усы вагавардан зуап надаттынс. Асы хазартырашсы электрон тұғдаттан телта иш удон и улдар амбалгазуап надаттын суагавардан. Автомайтанық исауадуына фамагашка қаққат зона тысы электрон тұғдаттак телта иш. Қамы башты қайты арашт маса ой. Фаланы республика оттар иш райырташан бирі жақ он қалта жағам фаштаграшта гусы жақ он қалтан шанымыз шқыш цыппор артама. Амбалгага қаты тасагат Кавказ энергей кушчитараттой тархондаттам. Фалақутта гражман насау. Выписывается тех условия. Қақыт зона камишуи жонын садам. Чиена жона умантая бону электрон тагдаттан телтай 6 метр рабарын. Фалая адамай бирата нем барынс. Құттаг самида гишуи. Шайрагдару адай маган енен иш зинар. Ахам телта бынта хазарта аражын раштнау. Махта катари тарфаканам салса карина куштата. Амана бон хазартам басаун навайы. Россети сагат Кавказа филиал сев Кавказ энергия кушчита фарсы. Сысыппор артажак он халды барак кондырсыд. Удонан шагахаты талавардырсыды шты тархон дома. Ақшашқут таджиты хайзарахашты унафа самай электрон тұғдаттан телтыражай иштыр сауой уйтыхай. Андрей Дмитриев манын кудбан барын кота автомай электрон тұғдаттан телтыраж хаштаг сахазарты иш. Қамы адам амбарой шахисан ыштыржан кайхашын суй. Жағам мияк телты куашконой воча тынгадай арсауаниш жынкшир ваштан, каната андар авирқал қоттаган. Не дай бог, упадет провод. Жағам хазартырашсы электрон тагдаттан телта иш. Удон ашкодышты. Канаташа кушты савырдар колумпазинат фажынд. Вадма мана бакашут. Набонсам баса ундар на узан. Манама адам дуарта гом на канынс. Канаташа бруя шах канынс. Автомай шахисан фыттар канынс. Маяги иштавир қау хабар курсава. Вот саржита дарбажай зашты анарухшай. Штайма на республика ишарак дарбашты хайтта. Жағам на город школата. Равдауандатта. Шывалатта ама республикон клиникон рынчындатты. Ныртага асы жақ он қалтынық масаун Шармаг он күштата уйты қайтаным балварттар бамбарын котта Россети сагат Кавказа филиал сев Кавказа энергей шайраг инженера Хадиваг Михаил Рассихин. Нашими специалистами выявлено более 40 случаев. На специалисты руаджимах бигражак он халты тарабара котта. Каднах исавад базард магашка электрон тагдаттан телтабын баштахай таражаннай уаттарадам усы кудыйма наражы канынс. Құттаг балвырдна бажуанынс автомай уаттар телтабын хазарта аражынс. Фалаудон нақуды канынс фаштиуджитыл. Электрикта катаритар саттышты асы күштканынма. Абуны жақ ондаттан адмагашка олдафон электрон тұғдаттан телтын. Ақшаш канадаш киловатт каманиш удоны қаққады зонау даш метр. Артын фонс киловатты чи удонан тафын таш метр. Одашада даш киловаттан таша қаққад зонау 6 метр. Кутырты айда мақиты батраз ақам хабарты.